Visnaalumah Edhemey. Abune mi ma vikkamuni sakalenge mige engineer gunula nebbes masse han wara fahun overhaul ko femina hafta asnuwana mitu overhaul ko den the mi cover fali ginna kuda kuru mitan kon kuda binda inna swipe masse hala koba konka tule mi sakal vikkaalee melani mi sakal okay gula chenge me deal nimma ide deal me ar me ni ko me iga alonu latif sakal gulane ko tidi huttigen wara halu gennu tolone de amarangal ochi kiya me nimma ide mi ne go henwana she mi engineer mama den barabar yaden sakal ko tidi oggoi ade latif wenge talon men tere tivis mihar warboda ammo fe noba ade warboda ei hama makara hiilen hadayagen mi hunna wiyafarige ki kankam mi kuriya gendani haygatuga mi wiyafarige makara hiilen hedun dogo hedun mi kirta rasulullah sallallahu alaihi wasallam warboda nahi kurwa faakam bayfar maabodu kamekkam galgom men do kekam kirta qur'anuge sallallahu subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fawe mi wiyafarige makaru heduma gulegotum wayrul lil mutaffifin de miyatuga muradaki minekirumuga makaru hada awluwala mehuna gelluma ala kutte ekamuku ege mafhumen ei wifari komme muamalatuge gel makaru hada awluwala mehuna gelluma ala kutte hemma efada wifari kun adi algomena ari kula libunu kamuga vis ega evis barakaten innan allah subhanahu wa ta'ala suwalu kurawa harmenna qiyamat doga muda hodi wan malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa tima muda hodi kongotakatto adi muda kharadu kuri kongotakatto suwalu kurawa hemma dunimati galmenna mehunna awluwala adi mi kala deal ta kure vidana kamuko en komme deal la kameduga en komme kama kameduga qiyamat dhon alumme jawab dari wanje